e barazo ko etenenzoni gango na ala nando dalimo ti be Afrika ndali ti asango ti e ti ndapriso asango ni na molongoni kota wa fango be ti Faustin Archange to aderagbe ti kodro akoka pabiri na danzapa ti adventiste na bege ti Castor dani eke ti gonda na ti voronzapa dali ti anzoni be ti lo na bege ti awa be Afrika Janela kwena Albert Bambari eke birika. L'Église adoptive du septième jour par ma foi vous souhaite à vous et vos fils une cordiale bienvenue et que Dieu vous dans un adventiste de Castor so alekereni na tala toti pyramide lenale na tereti babati minuska ayamba na ndapreso kotaka pati kingo singila na nzapa nde na sarango daso ngana awaso si afabiani zoro kotiati dani amune gena kota zoti kodro ngana awa mabeti dans zapaso titene ala ya sambela na mbageti nzapa ndaliti kiringo ti siriri na kodro sisi tibe Afrika yechi ongo sambela ke dape sambela ke gunda ti yekwe no eya na nzapa kodro ti be Afrika eya na nzapa bia ti kodro na ngangu so nzapa muna na kwaso nzapa muna lo eya na nzapa amlenge ti be Afrika kwe ekena mabeso sambela so eya ni nzapa ke masambela ti siria ke kina kodro ti usala ke ga na kodro ti ke mai akona ndani nye ke gileti nzapa na unangotene so awa be Afrika kwe abibeta la na ndotene ti kiringo ti siriri biaku akita pande so biati kodro amuni na awa be Afrika kwe ti mulege ti sombela nzapa ngati sarasi azo kwe alimiti tene atambula na Yesu Kristo so afavurube ti ngurubia warakota zo ti kodro ti saraye na legeni beti ya nzere to masisi tena la ko je tene biati kodro agana ya ti institution te église adventiste filamba sambara beti ya kenangia beti amarasi nzapa kenangia e beti kodro nga kenangia na besa kenangia akpala limbi pepe ti tene aluti aketonga so si awa be Afrika tonga na zwako ngana legeti danzapa adventiste ti Castor afaso fade ginzapa alimbi ti tene asara na yati kodroni e fanala na ti sangoso akapati kusala ti fani balocho no ku so si agbenyo gba so ekena ya ti agba kodro ti Afrique centrale so ekena ti semak angbala ko ti tambla na mbege ti Brazzaville kodro ti Congo so na yani mokonzi so si lo gana lini lo ke batene na ndo ti semak Balthazar e Congo lo sara tene mingi na ndo ti kapa so si eke tambla na mbege ka e fanala so limoni eke fadena yanga ti muzu France e onambege ti ambina sangoni a kutu bala kona oshonga na akbururu baloku na oku ayeke beni gba so si amuna bikwa oku so en so bumbi so eke ti coordination nationale ti projet so batene ti élevage so durina ne PAJ si amuni kapa so eke ti mu maboko na a kusala so eke batene ti yaka na bege ti kete kodro Roseline ndapa ya sana Albert Bambari ayeke bunga sangone na ndoni Mungo akutukutunga na kururuso na coordination nationale ti pialo PAJ afanengo so ala muna kusala ti pialo so ndachi mungo agbakuruso ayeke ti tene ayaku akusala tala na ndo ti terrain na ya ti mungo tene ti lo gbengbia so ayeke ba tene ti batango ayama Amadubi Aliou apaso kamba ti kusala so ayeke ti tene amai tene ti ekonomi na lege ti batango ayama lo so lo yeke coordonnatrice ti pialo PAJ lo faso agbakuruso ayeke mulege ti sala kusala ndugu na tere ti amolenge ti kodro na ya ti akete kodro ti be Afrika projet ti so ayeke ti mu maboko na jeune na wali na milieu ti élevage na mbe ti élevage y couvrir 8 préfectures donc là so amuna ye auto na moto ti tene i go ba azo so et puis i aide ala na kwani donc là so ayeke ta kota langue ministre asa tene représentant ti FIDA bailleur ti asa tene pressionnia mingi je crois que coup a résultat nia na ndwa donc là so au moins il a auto na moto il a droit na erreur avec il doit ti gouer ti aider à population vulnérable à bénéficier amaseka ayinga eso élevage ape ala bacha tene élevage akegi kwacha retraité et puis les gars qui descendent dans le petit terrain biteneka bacha projet ti agriculture akeda mais alenga bien ateka ngunja na nyama donc il a igati tene isara nyamani
ça l'assaut centrafricain. Au lieu le petit le importé à Kondo, le importé Nyama, il faut y ça à Nyamati. Donc le projet so a augmenté production qui Nyama na RCA. Nchi fanala so ngochimiza so kwe amusi avona akutukutu so aikekutu ako chimiza so yaketamula na kodo chimi Amerika. Ngana akolango so gbenyo biasa batene chi anyama Amadou Bi Aliou lo sa ameni kapati tambla na begeti se gando so se ke fa anyama da so bungbiti kusala so dibro service ake bembendo nandoni kapati tambla so ke ti bembendo nando ti tonga na ensi ayena ke tambla na begeka grand bonheur ya gumi tene na yanga chala. Teneti mungo nzuni kasati bagarana wa be Afrika la kwako ayekenda chitambula sosi loso lo ekibino beaso abatene chanyama ngana sini chanyama lona ala so ayekena pekoti lo agudati gwena ya tindokwa ti sega dibro service ti ba alige sosi ala ekesala kusala nanika tombela ti kusala so atondani na bumbi ti kwa na popoti beno bea na so amu pekoti lo ngana ala so ayeke akota zo tindokwa ti sega so ala godati ayesu ala godati sala na yatingu otaso ala tondati kwa chala na litindo kwa ti mungo njonika sati bagara na wa be Afrika na pekoni ala godati tambula na yati andokwani ako ti ba alegeso akifa anyamanida nga na ndoso anyamani aeke dutida ko jonisi amu ala titene agwe afago chala nga na ndoso a ereni na yanga ti munzi franzi atene chambre froide so afa aika sati bagara nika we si aeke zana yani titene aduti njoni beno bia na mungo teneti lo godati faso teneti mungo nzonika sati bagara ake yesu abubeti biati kodomingi teneti tonga na yesu aeke go na yati sembeti awa be Afrika aeke nzoni ande pepe aeke Ghana akpale ti kobela na yati kodomingi lo godati pikasa ko nandoti akpimba akusala zo mingi dibro service agodati sala si lo tenena ala a yesu lo bani anzele pepe lo muyanga na ala titene ala sala si ayini agana legeni si a wabe Afrika alimbi chiwara zoni kasa ti bagara titene ala te ti lo solo eke monkonzi ti sega dibro service na mungo tene ti lo goda ti faso beti lo eke na ngia mingi ti yamba bino bia na ndokwa solo eke bembendo na ndoni si lo goda ti tenenga lo mu ayanga kweso bino bia amuna lo ti tene lo sala na kusala si lo goda ti fanga adema ti lo na bino bianga. Monsieur le ministre Logage lo bana letlo akpale so inani koso paleni ake sosi taxe d'abattage social itatia busha ke futazo ay ketemingi ay men taxe so asangu mingi ade a monter dans nous après donc du coup charge tini kete taxe so ani mitena bona pa ministre tena lo fade lo moni moboko titana lo balegeni et puis na tangata mena kwa sosi ade sarna pa fade lo ke bando na bagati gouvernement titana munga aussi ni moboko titana ambina isosi agonjana pe fada moni moboko iko egonjoni tombela ti beno bia na ndokwa ti sega dibro service ayeke ti faso tene ti seni ti awabe Afrika na lege ti yesu ala yeke wara na ti sembe ti ala la kwako agbube ti bia ti kodro mingi. La kwa na yati sango sondo kusala yuweye amu bena kapati amu amena gbaku tu kusala gana zingo yanga ti meni dama na ngobeti use sosi amu na begeti sendagi abagigi biri abagigi lan na bikwa o kuswa on kapati tambula so wala matangani abagigi na gbereti kota wa fangobeti Gérard Grezenge son atterre tu le kota wayenda Edmond Tebo ayekeka e wara sango so na daliti Diane Bofonga na Jospin Bisi ake mbedi njoli tenechi ala sosi amandambechi na sendagi ngana ala sosi ake wa fangombechi ti sendagi sosi ala warambeni ba sosi akimuna la lege ti tene ala fambechi nando ti banda tere ake gina lege ti mungo maboko ti bumbi dengo buze wawai sosi ala kesara kwa maboko na sendagi nila iti fanala so na lege ti matanga so bumbi ti wawai agonga da ti tene alekere ya ti menisa ti madanga mbeti use ake ngagina ndoni rasi ugoda ti fa ayeke tongana yensi machine to alimbi ti mu ti tene afana beti una awa mandango beti bangia kana beti mingi ke na sendagi laso kana so la mafade na
so itachi ti wali so lo akana ndo beti wawe so akana Afrique centrale kwe lo akana Yaoundé là lo mulege lo gala so gena ina bandige ti muna yi bakuru so na iriti société wawe ti bangini ke so itachi a mu chinois na bini so akamwande na ilege ti tene if fambeti na awa mandango beti na legeni parce que alenga kwe fade so nangati mundia sa teneti numérique yakana RT numérique c'est-à-dire ayini kwe façon ça mingi na ordinateur na internet donc akamulege na wafango beti so akena poto so ilimbi ti tene futa nginza mingi ti tene le mo avion biloga imuna londo ti lango le petit mbagi kana Kodrotuloni na Lyon, na Marseille, le ça court sans que le mot avion le gag. Et le que ça court n'a qui soit à étudiantique à petit dans l'hôtel le colloquir là. Donc il faut que internet là dessus là, il faut que Bakuru ni social à Mounaïso ni là que Aïrina tenait à équipement numérique intelligent. C'est-à-dire que le que déjà Bakuru mais le que ton anazo, mo unda na loti sara mbeniye, le que le sara a quitté encore mon là mon créé mon sara ni na place sur l'appel. Donc à Ketan Juni Bakuru so Aïtati ti Huawei amunayi maboko ande titene ifambeti na legeni amunga legena wa mandango beti mandango beti ni na legeni donc imu singela na la mingi parce que iso kweso nani so azai na liti dasendagi biati kodora mu maboko na yi amuyanga na ya teni faut ki sa kwe titene université bangi aduti tonga na a université amena kodora wande na mena kodora wande déjà ala kenaneo. Donc, si première fois, il a une cause établissement supérieur, so gena bangi, il wara maraba kurusu. Fade, il y a que ça là aussi, ambena école soit peut-être nati privé aussi, parce que ni quoi que ça titene, quand on a devant, il fambeti na legeni titene, il ngana na pourquoi pas. Ambati a gona à utiliser numérique, à utiliser ordinateur, internet, mais il quoi na bangi, il quoi utiliser. Il a dit fanale tene, aikega di tifani akosi. Ndokwati university bongi awara ngangu baso akimuna lulege titene lo fambeti na yongoron yon fade so na mbena sangoni la kwenda liti lungulango azende na yachi ko batati be Afrika agbenyo bia so ke na yachi nguru bia ti molu wa otani ayekela biri na tereti bia ti koto na mbegeti garati miskin dali ti lungulango azende ti sarasi yati garaso ali biti duti yamba si aba be Afrika atambula da zoni e ordiste kpenguya na ken priva likundu ayekevunga sango na ndoni na a kusala ti kwati kodro ti lapo soso a tambula na yati gbata ti bongi nga na akepe kodro njoni mingi awa be Afrika so londo na ando ndende a ganga gbani ti duti na tere ti bia ti kodro na yati a kusala ti zingwa zende so a kota zo ti nguru bia ti molu a 3 angbanga na peko pepe na yati a kusala so a tambula na mbage ti gara ti miskin so ayeke na akpale ti du wala ti canalisation beyon bia mokonzi ti kua ti kodro afaso ngi asibe ti lo mingi ndali ti so akusala ti kua ti kodro ti lapo so so atambula nzoni la so agata tene bia na o agata tene bia ni na singo so bia ti kodro asi la so na popo ti amlenge ti kodro na 5e arrondissement lo wani lo ga lo gbo pelle lo gbo rato lo gbo kanga ti fa tapande ti kua so centrafricain akoko doit ti sara il doit changer mentalité, il changer legeti dutingoti na yati koro. Tant que iwani imutereti na kwati yati koro pepe, na kwati veni pepe, koroni apeti mai pepe. Même atokangiza oke milliard oke na koroti su si iwani mutereti na kwati tene ngiza soit servir ti tene transformer koronia pe yeti nzoni apeti gape. Ni la i gonda centrafricain ko so galani la so mingi na 5e arrondissement mbirimbiri na garati miskin ala gbopel la borato ala sarkwa balay na mamboko ambina mamaso akpo même keke agalaso akeiti bongobe ala gasara kwa vraiment que tapande so imuna tancha centrafricain kwe même bigboto mecha laso ambina masekaga laso aduti yongoro agati bagi yeso a passé na la mouya kona chichala pala sar kwa pepe bitena la so to mongba ti continuer ton so placement ka République centrafricaine pepe 7e République ni ake teneti kwa ake République ti kwa ake République ti maingoni ti changement ni la biti tenata tantia centrafricaine kwe ala gibetala ala rappeler tertiala na kuta discours so biati koro amulani na
tango so siazalo na ndoti mbata i rappeler terchi nani na kota eso le suru na yati atene kwa sur le terrain so abaya centrafricain kwa bieti gonda aussi amlenge ti koroso kwa la so sara kwa na yati arrondissement ndene kwa na yati région dende na yati préfecture sous-préfecture commune bitenala ala gboko asongangu gina legi ti kwa sikorochi ya lingi ti changer ti ganzoni ti biati kodro lo gonda wa be Afrika ti gbabaka oku so agagbani ti duti na yati a kusala ti zingwa zende so tondi so kode so eza na sese ti tene centrafricain kwe amu mboko na tene ti zingo zende na ndoso ala ke duti da la so asara duru na ngu otawe mi pensais kwa na gungo mi ba a centrafricain kwe ala yepe koni mingi beba maseka ti wali na tikoli akotazo akangba azo kwe ala muteta la pasale yinga njonini tona idudi so terisi akendona pesalta ke mingi kobela kagane donc ala doit mum mboko ti aider gouvernement ti aider a mairie ti aider ti tene ikwe mum mboko ko tonzo ko ti tene teriti kwe a dunaseni et ti tene kodo ti nga aussi a dudi pendere si tene motambola yamba akenjoni mbieti gonda a centrafricain kwe mbiba na kita kodro na ndo kwe na cha quartier vakati kodo ti zoko ko amuter tulo soit ala bombi na association soit na yati gbagbatala a gelekendo ta ti tene azia zende parce que zende so la gana kobela mingi a kobela ti de a kobela kirikiri a ti asoti ya ke mingi so si zende aksala si a gana jonet donc akembeni kode sumbi ba centrafricain ye pokoni bigonda la akelegi ti kwa ti tene kodo ti agona devant là et ala wa go singa aussi mimuna la singila mingi parce que ala la que vunga kwani vunga teneni kwa mundo ti dunia ti Centrafrique kwe si na mbage ala inga ke kwa ti kodro aketambula abungwindende so aye dana pe ko ti gba ti kodonda li ti lungulango azinde na ya ti gbata ti bongi angbala ko ti dabe tala na jendu so la mu ala ke biri na garati miskin la ti lungulango azinde eri ko vu dakpa ngoya nga na ma ti terence ngoy ake bunga sango na ndoni aikene ti kota kapati sarango kusala sosi ake ona gbeti monzoko so atene kwa goti le gwengo si ala so agana irti gouvernement ala so gana iriti abumbi ndenge na ndenge angoro na tereti ala susi akena yati bata ti bafaka o kuti bata ti bongi si asekando na kando ti kangoye ti miskin aikendo susi amulingi ti kodo aike debuze da mingi ndali ti kwa ti kodo ti lango ti laso amuta tene lege ti tene alungula azende na ndo susi kando ni alimbi ti jutinjoni ndali ti dengo buze ti awabe Afrika aike abumbi so akena gbeti leta pepe ala so aike awali ti kuluti kama poroso ti MCU ala susi akena yati bumbiso atene propriété fat chala hida tulu to manazo oko tisara kusala tulumbulango azinde lege oko na tisangondo tigba tikodo tibi Afrika wa fangombe titi konte fusar konstradira sulo yiti tene molingi tikodo oko asara kusala suna betugo oko si be Afrika alimbi tiduti njoni irta population 5e arrondissement kwe ala ba entrée officielle ti 7e république na zoni kwaso amolingi ti 5e kwe asara biati kodra unda tisara première sortie du gouvernement kwe na 5e arrondissement, plus particulièrement dans le marché miskin si fana a population ti 5e que biati kodra ekenala ya koso a lingbi ti sarasi imai akegi kwati mamboko tongana iko ilondo tona zoako si mulege sara kusala na propre effort ti il pensait biati kodra ekenai ti mu mamboko nai si lingbi ti bien du tingoti amolinge ti 5e arrondissement kwe ti lindana saison pluvieuse et tongana nguza papika akobela ke gamingi ifa tangata population sangba wati kodrone aisara gina mdotine jako wala yata marshape na yanga data zo oko ala lingbi o azia zende asaranga curage si tonga na saison pluvieuse saga a lingbi ti épargnant la na kobela ngana inondation e fanala so kota kapati kwa ti kodro ti la posolango bala ko na doni ota ti zeso ekeda amulege na kota zo ti kodro ti pusunduru na tereti awa be Afrika na lege ti kamba ti kusala so selimbi ti sara ti tene kodro seti be Afrika adutinzoni ti kanga lege na amini aboma ti akobela ndende na ti munga lege na wa be Afrika ti uzoni pupu na eta kusala so ale kesara
ekegi na ndo ti sango so si akozo kapa ti sango ti ya kondani ezi fa so legi na la ti tene ona use kapani. Use kapani eke so mbeni kapa ti tambula ti tumbango pupuna ya ti kate abagigi biri kapa so abagigi tali ti kota lango so si dunia mo bibamu dali ti tiringo bira na kobela ti drepanocytos na be Afrika kapa ti tambula so abagigi mbrimbi na munga maboko ti ogbia Brigitte Toadera so abagigi biri Bertrand Buba na John Bambara sekeka adu ti mbijiksi la risa mi sepela nzoni matanga ti ababa na ababa ti be Afrika kwe alangba nzoni. Atonani na mbonga miombe ti ndapre na begbata ti bongi ti unzi na danganga ti drepa na danganga genera ti bongi na ngbonga gumbaya na tere ti kozo mama ti kodo ogbia Brigitte Toadera so ayeke na kubu ti lo akuta azo ti danganga ti drepa ala so ayeke na ya ti bungbi ti tiringo bira na kobela ti drepa ga na ala so ayeke na kobela ni si adu ti na ya ti tambula so kozo mama ti kodro afa so ayeke tambula ti lengo songo na zuso akina kobela ti drepa laso tongana iluti ge ti tene igwe itambula ti mu maboko na ita ti so ayekena ti kobela ti drepanocytos ake ti tene ibungi be ti ako tongana so matu ti nguso afa atene bumbi be ti ako ti tene na ngangu ti ikue ti tene sara si amolenge so ayeke gande so ake dua la banda alingbi ti tene awa kobela so pepe nila ala bala so mingi ni amasika ake da akuta azo ake da ababa amama na ala so kobela ni ake na ala mu kobela ti ala kue ti ga ti tambura ti tene ala fa na azo atene ani kue ake tongana amba ti ala zo kobela ni tongana nokbonga ala si tongana ala warangangu ala kina puti ziasi ikwe warangangu ti tene iduti na tere ti ala si matanga so aganzoni yeso na nguso eke sara matanga uta eke bumbi ande na akuta zo ti kodro na ala so ake defa ginjasi ke saka na akua ala songa kwesi ake duti na tere ti la kue ti mu maboko na ye ti tene isigi ambeni buku si fade gouvernement batongana yensi alingi ti tene asara si mungo maboko so aga duti na ndo ti kodo ti ikue aga fade so ta tene mbeni buku ake da so ake bile na ndo ti dema so lani si azani na sese ti tene gouvernement zale ti lo na ndoni so ayira tene plan stratégique national so nga na lango ti balako na gumbaya ge eke sara matanga so lakue ake bumbi ige so nga na lango balu seni eke sara nde yeso atene soirée de gala ti tene igi akoforo ti tene amu maboko na centre ni ten ti so ake mbeni yeso eke bani tongana ake senge ye ne azo ake ba pasi mingi azo ake pui na hinga pe déjà na bongi ge ake ngangu si itene ti kete kodro ape ambeni azo ake nga na kete kodro so ake mu maboko na lingbi ape ni la si buku so egande ti tene abatonga na yansi alingi ti tene asara si kobila ti so ayiri ni drepa so agande mbeni yeso si ake tene na ndoni amu maboko ti tene amu maboko na azo ti kobela ni lokiri nga singila na ala so kue ake na ti tambula ni si ala yeke tiribiga na kobela ti drepa na ti be Afrika mbie ti tene mbibi kongo na ndo ti gouvernement ti pakara Félix Molo aso bia ti kodo na ndoni so si ala sara ti tene fade so tongana mama ti ngo ayeke da ala lingi ti tene asara na lo so atene test a kozoni awe si logo ti tene lo dumlenge nga aussi eke zande ti tene na sese amasika tongana ala ake tongana ti kobela ti sionga ozulani tongana ala go ti mu terrain tongana ala banga mba ti ala yeso eke sara mbi pense na mbeni nguso a directrice ge na mbeni
kozo waenda ti Institut Pasteur ngana wanganga chawali soit à pharmacienne et à la ganga aussi à maboko mingi na yati a demanda ngombeti à sara test et qui teto sombati a ke kobela so a ke héréditaire et a ke ngangu si tongana à la ba yati menechala si ale ti mutere à la bani tana zo soit que nani inga pe a ke ngangu a ke kwaso tene a ke ngu mingi si atene ti long terme a mungu mingi mais yeke na yeke eke guna nti tene ibani parce que ekobela so tona sina ti sewa ne zokwe aye dushigina dema aussi tona départ na ti sewa ko ake azokwe na ti danila ake na vundu donc mbeti tene ikeke so ivunga na tereti ala mingi amasika mibalage tona ala ke na ngambwa pala ningi ti do so pe parce que kobela na gina ti bio et donc on a ngunza pa ke pika mingi so ake biati bio et ada warata yoroni tonga so pepe ni la ite pika lichi yeke na yeke tene isara sifade govermatiko doti azama boko na ndoti mbeti so si asigawe fade ngiake gubeti e yeke na yeke amena zuswa ke banga legeti tena defa njana yi ala limbi isara sifade amma boko na centre ni ake mbande ngaki tonga so pe ake sara titenenga aussi beti yake titene akono ya tidani akononi alekeni titena ganjoni sifade ala so agati djuna yani angbanga na seni aussi bikiri singila nala so silaso ala kina kusala chala ala do kusala chala ala za ala gana terenti titene itambura titene mu maboko na zukweso ayekena kobela tidrepa ayega molengia pe lani igage igachi tambua ti bandoge ala soki nga étudiant keda a élève soit inga na terminale a seconde mbeni kuta wali kwe aleda donc yene aigicha molengia pe ni la bunda na la mbitene singila na la mingi e singila na la so emuna yima boko na yachi kobela ni sila so la doyesha la kwe ala gana popotier ambena inga daso ala ke dape mais ala muyechi maboko ala ke yongoro ala ke nganduru na yi ala fatere tala pe si ala muyechi maboko si laso tambula ni abagigi si tambula ni aganjoni si ala dona dodo pendre ala sara animation bikiri singila na zu oko enjapa batayi lo batakodrotie lo benisa kodrotie na yikwe singila